kawani Muhammad tugura ko fokata jolona ala kan bela jelen faratiba ka jama ka yawmal qiyamah ambe sigi minambi annison kadi bara minamba keneka wa annison gwalen fanado lajrabi minna ya bela jelen soro ambam so sajo nyagate ani mama Aishatu Kamara ani maoma farla nyogon ka kanin conférence organisée depuis signé folola depuis 18 mars ala nana ka latige amase kake amase kana awulila ngasani conférence flana inche ambam son tanyana atara Allah taala ka wele kanjabi ngantanyana ka conférence nganiyata kono atanyana ka soro anga nyogonye nganiya ba kono atanyana ka dine kanunta kono ambe sigi fenfenna ya wallah bara fenfenna beke ala batu fenfenna beke ni video munu bala kake ni ojo munu nubo chari kata jinye fan bela jelen fe amba muso ni roba bela kelengina ka kaburu kono ni video intara yoro fo kata kiyama jodo nama efase amba muso ni roba la kada ka leidu kaya tumbaka sayadi abu asanfe ayan kanu amanye ambe ala deli ala kan surunya mine ni o kanuniya ala ka hinambala ala ka yafama ala ka barkado to feuna femunun to nyana maya kono ngania min tumbala Allah taala ka ke baraji aye baranyuma betende nambam so tunye concert de réorganiser sana kasa walma ala kutado ajunu ba soro kaburu kono fokata so ko jiya wulla domi wala mbela jele nga duwa ukaye anga kuma labanna na se mo gotse ki basara ibaye kalo kono to de ke ajolende ni abi daniye abi wuliniye abi sinogoniye abi haminiye anana jiginin tumala tinkeran bala kuma namina adola bamso tamande be jinyeto kadde unto telma tingele yaka go bamsoma anana sanfla abi sindila iye matseka wolo bamso soro itseka sarasoro ni kongona ibabe kono ni minogora ibamso be minogora ni sengena ibabe senge ni banana abi bana ni sinyana bamso be sinyana angamba ubuye kutankoro munun fatora anga duwa ukuye amba Allah taala dalaka hinala an islam bambato bela jele اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين